Rira murimo yo cholera yotete na mbere utamba kaunti ya Meru na kulika mwiri oyo embe ende akari ni bore tukuimenyera ni biraba kuria muno birabi kwendwa ntere senjera nontu kwino wati bunene na kinyane njira imwe ya kureta murimo yo ya thai kinyandene mantora iko kwerekana kwina mirimo ya cholera muno turi wati ne bunene mostly nontu nya bathina ire iko cia cholera wengo kulionga na ole liona chiefs sendari jirene cabbage ugakolele sambusa iri korua usuruba kwendwa jirene abo ibwethiro jirene kwena Outbreak ya kwaro no taika na batwe itokuona antu ibakuinyeleka na sibitari cietu itokuona cio ni mbeya ndu autore antu betu katubwira atire imenyere ni na kuria korua into bibi korua ruterero njira na itokorua itokwenda ma mbese itocienda lakini itobatio ciuria nja yairite. MCA wa Antuambui Fredrick Mburugu na itorete na kuri akaribawe kuimenyera rira hakuwa kinya wandieke kwina makarika yayonekete kiri ntura ya miuine tubura wirite bozuni ate kaitene kai kwithirite kwina outbreak ya cholera pindu dene ya Antuambui dene ntura ya miuine specifically area ya Kamaringa kuna kipindupindu kuna cases ire isi reported riu na kuramba rwangiro gimo mwire ya kaunti ya Meru ukilukira wasirwo gima mutumethingia kula semetho na mpwe na ukinya utethio rira akiuria ntukaba imenyere nontu ni murimo yumba utauturo bo mtu daromba health department yukie atua ya haraka kumba kwa arrest this situation kenda antu betu bakomba kutethwa na kura bonge mantu ara yomba utuma antu betu murimo uyu spread saindi tumbe koya tuira cia batethia kuiria murimo uyu spread nontu ei murimo uyu munene murimo uyu yomba utuma yasababisha ikubi antu na iboya department ya health sana public health kanya kako arrest this situation. Kidpotera Meru TV ndi Antuambui ireri Igembe-Meru Mbita Mukiri Onkonja.